Say superhighways no so de eso aye hyiye papa. Mama akwa aba amo atena se. Sa wo de phone na hwe, wo de laptop na hwe, anasa wo hwe no wo smart TV mu a de mo akwa aba ohene ni ye. Na wonim se ohimpon bi a asantemanwura otikru we ni krawe benwa nguma so animunyamfo otumfo osaitutu ye wotoso emienu apa no se wonkoda kro bia no mo no chichiri kro no. Se ne de sa ohimpon ya idin ene Nana Boateng Akufo-Addo ene de ochichiri ne kru no e wo TikTok no otie a abusua ne oye wo ho no nyame no nukre nie egu asantemanwura enimu ase esan se ohimpon empower se kode kura no na wo de wuwie a TikTok na wote na sebesabi o ototo ayampia muntie ni nsem ni biye tumi chichire sampa man ho me be Akufo-Addo tumi chichire sampa ho do man ka be kam gate wo me Akufo-Addo ka be kam gate me to wasa so do man me ka mo ate ase e be better say me kura me to wasa so do man untumi nya sa no man nchire me no wasa cha kasa se de wo kasa se do unye opanyi bi aman mu a ama ne enkasa nchire wo nti do man de open na wo ye do man hwe bibiye pan papa no otifia duru a wo sua mra mra ko yanim wo kasa bia nya kasa twitwe kasa tantan fo so bia ni so doma so ahwe bibi na wo tena se so basa na na abaya doma be se me kura me te so wani nyi wo wa kwa kuro na otimo me Akufo-Addo ati aso na me kura na me ka chero me te so doma so wanya awu nsam na wo keka no papa ni be otifia duru wo sua mra ko duru na nse hunu ne nsam ahu hia nkuto na wo ka dia doma me te so me Akufo-Addo ati me se ahwe ko bia kwa wo te wa so wani nyi Senatie ni dindi Nana Boateng Akufo-Addo ma yenhwehwemu a ahwe bia wo butu a wodi ne hene ma ya umia internet na ni ase a de ebedi aba na se de ebeyi aba aye sebi na yampia ototo e wo internet no so na ohimpon de yenim se nka sebi obi a onimu nyansa obi a na adwemu do obi a ne kasa hote obi a onimu kasa ana ye pa no se kono koda kura no na boa na ne omamfo monchichi kro ema na nya akono se de yewura asantemanyamme asantemanwura otikru ani krawe kotoko hene achichiri na santeman ama na ayefe aye akono ama afoforo africhi ani pincheye eba behwe de wi asanteman ayefe no ohene we de wote TikTok ana sebi kasafin ana waka ene de wone hwan na anya wone doma hene ena de siani hwe yo na doma hene em se maka wasama ka but me hunu se minima busuya wo ana mu hu abusuya wo dem wo ko fan krofo aka kire me se me o trete me Akufo-Addo me ben ma Akufo-Addo aten die wo me trete me ka kire wo medika ka me gusu ka san krofo na Akufo ba se de wo bad boys no a o ye metro men no yes wo bad boys o mu so metro men so ansa wa metro men wan krofo anu mu na patapafo no e wo tutrafo no nkwasiafo na onu mu nam ebi na asa be yi masotire dama me se wa wo di hudu kuro wanenye me ka no kra kire wo efie na suo no se be ebu se be nya ma me wi asase na me si dan si ho e be to asase na me si dan si ho ana nya na be ma me ska to su me to blog go si dan si dama kuro mu ko ni dia wo dia be dan se su dia nya wo dia me ka mo aso ate na gusu aka kwasi assemble sanfun na ya wo di kire santene no a wo dia wo ni obi ama mo ame ntia wa jimi ya na gusu a wo jimi e fa grofo tete me no so wan tu hunfo na si jimi ya na be jimi e nyina tukuro mo e ba mu ba bia na nsusu ade bode ko be fa e yan kwasi assemble mo asem na wudie no ba wo nya futufuo bi ya entufo ana mo mu di wa jimi wo mu yan kwasi afo no mutimi kan nya asem kire wo niti wo jimi santene de o kana wa ka bi o be kan ko kire wo sabe ebu sabe nya nti am ti ba bie nti ana na mi wura so am ti ba bie enkwasi asem ne mo asem na wudi a wo nya panyini bia ama ni training wa afia wi ase wo fa nkofo aba me so no se okuta bad boys musu okuta bad boys emo asem na wudi no se yan kan kire wa jimi ne ya do so na so yan sa so yan mra ko anim ko lo sa ya jaja utu we ko we nyina nkofo na do magu kwa ani ba waje no mu nyina na jeri hunu adwini bia no ade to ade bi asem no o nkofo aba trete se ba ho ne be tren na o do so ba trete me a na o trete mi wie na nkofo no be trete me na ko si na badia said all the man now that's what respect to anybody no say so dem na no so no be di odoma ho
me catch it all. Ugo voter no. Ya ugo voter na akọ voter na ya transfer akọ voter no. No go do say we no voter for no. The house we dey say for ha. Ugo a obehunu. Wo dey go for better ten. Say me money ba no mayo. Papa me can pay am make am money am. Ale na zo ka santene wa ka wiase ana. Santene na wo ka ntina me so me ka wo. Se wo ja ka me ja ka. Wo ja ya me so me ja ye. Me no ni asem bia. Ana me no ni boni bia ye bedie. Me no ni basabasa bia. Papa me kai na na go for better team me. Won go for na better team no. Mo aso na be masutri. Me fa nko police station. Me fa nko ba bia. Me nye bibia ntia me nko papa. Me nko twituo. Me nko fa sekan. Me nko fa ajan. Ne mom ko bu wa ko bi to aso. Eni police fo anche. Me ka tuna police fo anche. O bia ka ho ase wo mem ha. Sa hunu ho so wa bene. Wo biri pia wo se. Na obi so abene chen wo. Wo hunu ho so wa bene. Wo biri pia wo se. Obi so abene chen wo. Akwa ma me fa so we ni wan ka ho ase. Obi dia na aka ho ase me bo a. Wa de ho do ma mu sie ni za akoko. Eni de ho ti man ka ho ase. Me be ma akofo bo bo atende. Ya ntra me ka kwa kire wo. We wa dwen se wo bo pa wo bo a. Wo wa dwen se wo do be aboa. Okokokoko. Santini to me no kuta yen. Santini so man no kuta yen. And do bo pasa bia bo. O so kura usa. Me ka kwa kire wo. Senator, we eye Nana Akufo-Addo Boateng. Wone doma hene na de asieni a wo mokun. Wo hene Nana Boateng de wuye. Ne wuye ani ni sen. Ne wuye. O de na wo pa akire. Wo hene de yenim senka obi kakasa anya. Ana nke de ne ba ahemfie me etenetene no. Na emum wo hene a wo se. Wo na wo si o. Se ye wura, asantime wura. Ana wasoya akire no wapaawo se konokoda kura no na wo hene a obi ka kasafin ye osenka wo tenetene no wote social media na wudi wo hene ana wudidi doman hene atem we ani hwe he we wo yo hene we wadwemu dono no ade pa na kire se ye de asem ba ahemfi a wo Nana Boateng Akufo-Addo obetimi aka ama asomdwe aba ubetimi aka ama pepe yo aba wo senka mene okase ye wo senka nimu ya wo hwe mi video ya wo sisa wo ho ne nyina de kokotoko fie na nka oka kire nse mira wa na opa me senka me kope ba bi ntina na emum ne ma ye idie megu animu ase mintimi nye bi sanse wo nya ohene wo nsem fata se o se ye pa o se ohene ade a wo ye no airtime ohene nkasasa wo hene nye sebi ne amon ho se ye power se koda kura no ya power se koda TikTok abusia sa woko TikTok a ni die wode wo TikTok tene Nana Boateng Akufo-Addo ade a wo ye wo TikTok no airtime ohene nye sebi nkwase ade ewe ohene nye sa airtime enye fe airtime kura antimede video we a media ma we ni videos ahodo nyina na yeyidi a kyewa mo ahwe no ade a ohene ye wo TikTok no airtime once I am fan chance sentiment wura se okotena TikTok akwakwakyekyere man na mo wo swai kyere ye wura se esuomu ehanmu desuomu wo frewa obeba obeboa se obedi wukuro ni obekyekyere wukuro ama na yakono tawantawa bi si wukuro mo obepre ama asomdwe aba na sentawantawa mpo na aba woni doma hene ntamu a TikTok na usie wontimi ntubofo ma no nko doma hene wo se opese woni ni sinkunwa kasumasem anase wankasa wontimi ntutu na nko doma hene wo se wate asem ya nya odenti opese oba na ne beka social media na okan wasem wo ye sebi wo hene wani mu ohare wonsem fata se oboye wura kredi esanse wanum kasa airtime wanum kasa airphone ohene nkasasa enye se na ohene ekyekere ne kuro ema na yefe enti Nana Boateng Akufo-Addo ade a waye idie enye fe brabonte ne bepa doma hene akyɛw ne pa santeman wura akyɛw ne pa Ghana nyina akyɛw wo wie a na waworo ho nneɛma nyina kwa ade kwa akoma ye wura se wagu nanimu ase enti na akonwa na opode ma wo no wontimi ntena so bio na ne wuye idie ugu asanteman eni ye wura animu ase me to so the next video I made a man eni ye wura napo ababe pa akyɛw na akyɛw pa ye wura napo ababe pa ni nyina ene se
wonim se nkyeye ana santimewura kotoko hene etu napofu MPP for di wo dom ekoshi aye ewo menhia ede ne ko kire yewura se wono ana se yewura baumia obebo na chi dom ama 2024 abatu aye koi one ne betimi apre MPP amanyuko se on betimi abreak the 8 na napoko jubi prempe assembly hall ekogina paso kasaye sema abra yetu nifo edi free kotoko fie ma me kasa video mienu no emfambom before and after and I said before and a few moments later say ana yewura ka kire napo so nipa ne bi ka se wade nso ade o se akura ma tisi no fie den na bi kasa so so wanda titi wo die ye ka no obesa uti o na mom e ma ne ho so for so baso nyankopon tumi ye be bompa ye e de achi ama nyankopon do shama wo e bebem eno achi no say ana naposo e kaaye buda Ghana ha ye chechi Ghana abakosoma President Kufuor the call retirement but to be say case we say a free say ye chechi Ghana from 1957 ebe kan ye nya president bi a wabo Ghana China na do dan Kufuor me say a free 1957 be kan mo form Kwame Nkrumah no mo form obia di wa ba di mampanya wa boga na ho ban e di Ghana kola nim China na do dan kwa Akufuado ene Ghana for to bia mane ne yie pa krata ye da screen so a wo hwei na po ababonte aba pa cha se Ghana for kasa wo kan ye no anidie ni ahobrase enye se wo gu Kwame Nkrumah ni omampani Kufuor ni omampani amaba animu ase na emum no kotodwe gu fom se gunsa yem wo sre se no onu ne de ewoni nimdie mu asemrahye bedwani ene presidential candidate vice ayeyinu no ana wo kire se wono ne nimdie mu de ekwan a Ghana mampani Nana Dankwa Akufuado abu wo man confusion nwotwe ni emu no nyamenum ni nkrenie chen wo mampani bia de na se na po asema wo kan ye no ana wo se kan wo apology mu yo ye wo kan ye no ana wo kan but na po se wosre enye se wo de Nkrumah ni mu ye fom ana se wosre enye se wo ka bibia agu Nkrumah Mills Mahama ne Kufuor ni mu ase na emum no onu nimdie mu na wo ka se ni wura woni na aye adwuma yi wa chekere wo man Ghana ama na ya akono pa na po acho pa no ene da screen no so no mede mo asi mede boba ba ko na kunuma mienu e de amamo na okofrobo ya wo yo hene ya minni ba bia wo ma hwehwe ne kira kwan ya minhu no sebi ni nsem hunu a wadie e wo social media no so ene TikTok no mede mo ama no bo e de baaye ana afeso yewura napo enso acha pa obepa ye wo ne kasa fia okokan ye ritia Nkrumah se obia ntimi mu manche Nkrumah nkrampo oba obeje fa ho de Nkrumah anya ehwe no ono so acha pa no wo de aba midi mo asi ye besa to aso e wo ye next video